Yum, yum. Anak bayi gendong bayi. Garam. Oh. Lihat, gengs. Lihat. Hi gengs, welcome back to our channel. Hi gengs, welcome back to our channel. Anak bayi gendong bayi. Ich bin die Yumi-Heldin. Sama kakak Zoe. Zu dies, Mami. Ayo, sini. Oh. Da ist Yumi. Hai. Jadi malam ini kita mau ngajak kalian untuk makan seafood. Benar? Mukbang. Pokoknya itu deh, seafood sama makan ikan salmon sashimi. Bakalan kita celup-celupin di macam chili oil sauce kayak gitu. Dan chili oil sauce-nya ini adalah salah satu brand favoritnya Abang. Dan ini juga favoritnya si John Cena, kalian pasti tahu, si Hollywood star itu. Dia demen banget makan pakai chili oil ini. Kalian kalau mau beli mungkin bisa order via Amazon, banyak banget. Ini no endorse, asli Abang demen banget. Setiap kita ke Asian Store kalian pasti tahu Abang sering beli ini nih, brand ini. Cuma ini banyak jenisnya gengs. Ada yang jenis biasa dan ini jenis yang pakai kohlrabi. Kalian pasti tahu kohlrabi yang sering mau panen di rumahnya Inang. Terus pakai peanuts, pakai apa? Kacang tanah dan pakai tahu di chili oil. Basic chili oilnya itu selalu sama, cuma kadang dimix dengan apa ya, bahan-bahan yang lain kayak gini. Jadi ini bakalan mama angetin di panci, terus kita celup-celupin nanti pakai udang. Kita cobain bagaimana rasanya. Yummy. Kalian lihat, ini ada ikan salmon. Kita bakalan bikin pakai 2 bungkus dan ada 3 bungkus ini nih udang ini. Ini sih udah dimasak, kalian lihat, gekoch inshallah. Jadi dia udah dimasak dan masih tetap di cangkangnya gitu. Tapi ini bakalan kita ini nih ya, kita keluarkan ya. Atau kita rebus bentar kali biar dia anget gitu. We will see deh. Ini aku tanya Abang dulu, maunya dia kayak gimana? Mau dingin apa mau yang agak anget-anget panas? Kalau salmon pastinya dingin biar enak. Sekarang mari kita buka ini si chili oil. Wih. Kalian lihat isinya. Jadi kayak sambal kacang gitu ya, gengs. Luar biasa. Lalu ini mama kasih air. Pasti enak nih dicelup-celupin. Wah, pakai tahu, Bo. Lalu di sini kita bakalan ngerebus si udang karena mama mau udangnya nggak dingin melainkan anget-anget gitu. Di air kita kasih sedikit garam. Jadi ini udang-udang yang sudah mama rebus, nggak tahu kenapa ini kepalanya putih-putih ya. I don't know. Lalu kita makannya pakai baguette. Dan ini ada salmon sashimi. Ini yang masih dingin tuh, masih beres-es sedikit-sedikit. Lalu ini chili oilnya kita. Wow, ini untuk dicelup-celupin. Ada lemon, ada garam, ada kecap asin, dan ada wasabi. Yum, yum. Halo Yumi. Halo fans. Hai gengs, kita siap-siap mau makan. Semuanya udah tersedia di meja. Yumi-chan. Hai. Ini pas nggak sih kameranya? Pas ya?
Ayo, Yumi. Sashimi. Sashimi. Das ist kalt. Das ist Itu tunggu dulu. Duduk dulu. Ini biar Mama jelasin ke kalian. Ini yang direbus, gekocht, this is warm. Sashimi ikan dimakan, is cold. Ini sosa buat si udang kalau kalian mau. Ikan ini cuk, disisa. Terus itu dingin. Ada lemon, ada soya sauce atau apa? Kecap asin buat sashimi dan ada wasabi, ada baget. Oke? ja unterschiedlich. Satu pakai wasabi, satu nggak pakai wasabi. Ya, Apa tuh satunya coba? di mix dengan wasabi. Ini sekarang Beb. Sayang nanti bersin. Duduk. Dan yang ini ngeliatin aja. Wow. Kalian ini makan terus Ja, dann musst du das ein kalian. bisschen rücken. Aber die Soße ein bisschen vielleicht darüber tun, zum Dunkeln. Ini pakai tofu. Ah, okay. Ein Sashimi für den Das Anfang. sieht komisch aus. Muss man das bei der Schüssel machen? Ya, kepalanya dibuka, kopfnya. Mama mau lihat yang kumisnya panjang. Es gibt eine hat so lange Schnurrbart. Kumis abang Kocik. Coba abang Kocik. Und kannst du so dunkeln. Ya, coba pakai tangan aja kali. Wow, Lihat, gengs. lihat guys. Pede gengs. Enak. Enak. Coba ya. Kita celupin. Mm. Wow, saus merah. Das ist fast wie Flusskrebs. Weißt du warum, Mama? Das riecht. Maar weißt du, was wir brauchen? Schüssel für Kopf. Tuh bisa susah. Was nur das jetzt da? Balsami. Probier es in kalt. Also runtergefallen. Mama. Hast du gemacht, ne? Wow. Dann hast du dunkel. Dann hast du dunkel. Kumisnya panjang banget ini lagi. Oh iya. Sawi, ikan digeru yang indah. Yumi-chan ini panjang banget kumisnya Yumi-chan. Yumi-chan. Wah, beli lagi nih enak. Mama, der Junge ist Ja. gefallen. Da war der Junge kalt. Hmm. Mama, mein Auge ist runtergefallen. Oh iya. Mama, guck mal, Gott, Warte, ich hole noch eine Schüssel. Na, klack, Kasih kamu nang belum bisa makan. klack, 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 Kita coba dengan roti. klack, klack, klack. Sind das die Füße? Kalian lihat rotinya merah. Wow. Mama, nicht weggehen. Mama, sind das die Füße? Ja. Ach, das ist auch gerecht, das ist die ganzen Reste. Ja. Ja, Wahnsinn, gell? Ich hab selbst eine. Achso, ich hab Grüße ein Stückchen. Enak. Ja, na. Und ich hab dir auch gern. Soll ich es bei dir geben? Ja. Dunkel. Saya mau lemon. Ja. Ja, du warst Geng. auch. Geng. Gut geht ihr. Ohne. Karena tadi selama mama nyiapin makanan dia sama abang kan belum nem. Mama mau sashimi nang, sashimi. Nang, Mama. enak loh. Wow, was ist das? Da traurig nicht. Enak. Ada rasa-rasa getar-getar kayak andaliman gitu. 1, 2, 2, 3. Aber tust du da vorsichtig bei Mama, ja? Weiß ich. Wahnsinn. Noch mehr. Mau sashimi sayang. Schmeckt es Mit, Dings? Oh iya. Und wo ist das da? Na, warte, dann. Oh ya itu sih. Speichern. Noch mehr davon. Enak kan? Ja? Pferdeschwanz. Enak kan sausnya? Du auch Salz. Gak mau minum.
Dua neon, mau udang. Mm. Mau udang. Belum bisa kasih ya. Baik. Minum susu dulu ya. Makan udangnya masih lama nang. Mm. Iya nih. This is antena. Ini antenanya mereka nih. Coba kita Antena. makan. Coba kita makan. Terus nanti dengan tuan. Keras antenanya. Keras. Keras opung. Tada, enak Enak ya. Ja. Mm. Papa, Was willst du? Tunggu. möchte der Fleisch haben? Papa möchte der Fleisch nur haben. Den musst du schälen. Papa, Ditutup. Mm. Kiri. salah. Ini kita buka kepalanya dan buntutnya. Nah, ini gede banget loh udangnya. Der Kopf durch. Diimpor dari Argentina. Argentinisch. Ya. Sashimi. Wieder mitgebracht. Tapi. Yes. Cemplung. Wow. Auch mit Tapi. Hast du so viel? Schau Oh mal. mein Gott. Auch viel. Mach auch. Amazing. Hab ich. Mhm. Nein, das ist in dem Schafswasabi-Soße. No. Was? Mhm. Minta lemon dong. Papa, ich hab Tuh, kita cemplungin ke Ich probiere sausnya. mal die warmen. Cemplungin ke sausnya lalu kita peras lemon. Die kalten schmecken mir auf jeden Fall. Samantha, du Ja, die- probiere ich aber die warmen. Samantha, Samantha, du Mm, my die God. ganze essen? Mhm. Oder Oh my tust du God. das nicht? Autsch. Mhm. This is soya. Selamat makan. Selamat makan. Selamat makan. Selamat makan. Selamat makan. Wow. Wow, amazing. Kayaknya aku sama abang aja makan roti. Ada tahunya nih. Luar biasa. Woi. The bomb. Dapat. Tony. Mama. Macet. Schau mal, das ist lange Oh my Fahrt. God, nih bisa dikuncir ini kumisnya. Sehr lecker. Mhm. Wow. Sashiminya. Wow. Schau mal, einer hat den Schnurrbart verloren. Schau mal. Ja. Saus. Was hast du gemacht? Was? Ja, was? Sashiminya pakai lemon. Was? Nee. Ja. Rap. Hast du das? Hast du das? Sayang ini gede banget. Mhm. Saya mau ini. Schau mal, meine hat aber nicht die Antenne. Nggak ada antenanya. Saya, kamu mau ini gede banget? Mau? No Antenne. No Schnurrbart. No phone. Lemon please. Minta. Kocik kok seperti tidak berselera. Ich möchte das Wasser nicht kaufen. Kenapa? Yang mana? Das Wasser. Kinderbacken. Oke. Danke, Mama.
Abend und Wah. Tunggu Yumi. Kamu di nenek, Nen. Lo yang dingin gak ada yang sentuh. Yumi-chan, Mama lagi mukbang ini. Tolong aja. Enak banget ini. Wasser. Ngamuk, marah. Ngamuk. Ya, Yumi ngamuk. Ngamuk. Nit mamuk, ngamuk. Mütern. Mau garam. Mama taruh yang dingin juga wajar. Mama demennya dia dimasak lagi ketimbang dingin kayak gitu. Ya, 3 bungkus udangnya habis. Ngantuk dia ini. Ngantuk ya. Tuh rotinya kelar. Abang sampai bikin toast. Siapa? Kata dia kata kucing. Ya, jangan dilihat matanya. Kata dia matanya serem banget. Cing. Pakai toast. Hebben we wat verloren? Ayo makan lah. Si Kocik ngelihat yang item-item dari udangnya itu makanya dia nggak selera. Padahal dia tuh pecinta udang numero 1 di rumahnya. Nggak mau hitam-hitamnya. Kaning. Benta paling banyak. Abang kepalanya ada 1, 2, 3. Abang ada 6. Aku kaning. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aku ada makan 9 apa 10, abang cuma 6. Benta sendiri mana mau bobo kah? Pumus. Iya, am meisten. Kamu paling banyak kakak. Dia juga memang pecinta udang sih, si kakak Menta ini ya. Wow. Wow, ja. Eerste chemie dat doen, ja. Nee, da. Enak luar biasa. Aduh. Aduh. OMG. Kita bilang apa? Makan dulu ya. Tuh, ayo. Yumi mau Makan dulu ya. makan dulu ya. Thank you for watching. See you next time. Sarimi. Sarangi. Papa pada saya sementara. Tada! Bye. Thank you for watching. Next time. Sarami. Sarimi. Terus sampai Sarimi. Iya, Sarimi. Luar biasa. Saya rasa kayak getar-getar andaliman gitu ya. Szechuan Peppa. Enak. Wah, pasti pada pengen lihat mukanya Yumi-chan. Bye. Kagak mau. Bye. Bye. Wup. Aku mau bobo dulu, ngantuk. Dadah.